nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende cyose uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyaraka bo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyorange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Bwerire bya umwancho mu rigereria ndonze sorigete TV yao ya Getembe marugoba yiga ya rero lituke liga lya Ramisi itariki 3 cyo motienyi o gatana kabere umwaka bwakiri bubere na 25 na yiga na gosekene kionga chinza bira senchira yobo ikirano inche nigo ngorkwaro ni ototo nyangiri utokubwatira na konza mwimenyererio nigo akorokwa Wilson Makoli.
Jumo ligereri kionga chinsabire litukulia lero ngotuko chakurwa se county ya Nyamira stokomengana lituko lia gatatu lero nigo amegeria gende kurwegwa ime county yu nene mono igoro yokurwania omor oborwire bwa misos ya namana saba nabake asa amegeri agende kurwegwa gochia sebali bagochikubwaterane gwa ase okwenekia buna echanjo eyue gochikonyaka kurwegwa nsengima gonyaka berego kurwegwa ase enchinjira chibwenderete na ase chinjira chobwekerano boigo nigo abaibuli bagente kuboligwa banyaka bagasokia abana babo eli banyaka bakanyora echanche yo chinga kira nyaka bagochaka kubwatokwa mnagotume mulikito fatika December. Oborwaire bwa measles gose omokururo nabwo bore omostari obusyo ase ogoita abana bange anene maiga yabo utanyora echanjo inse y'emyaka 5 ajaiga nigo akwanwa nere Jacqueline Nyamusi Ondieki otenenerete amang'ana a community health promoters ime ye county ya Nyamira ekero kia maigerio yomoerio maiga ya serikali enene etarachia gochaka kwenana echanjo ya measles abaigo typhoid gochakera weekendi eye umuroberio oyo okagire gocha koira amatuko 10. There has been then 23 million. Africa accounted for 64%. 64% of those cases, 10.3 million ni kutoka Africa. In 2025 week 18 tunahesabu kuanzia Januari wiki 18 there have been reported 663 suspected cases. 663 suspected cases and 169 are lab confirmed. Aborokia abaibori naboigo abagambe abo baikirana asa maigerio ayo nigo bamanyigwa buna oborwaire oboiga bwa omokururo nigo bokoirera boigo omwana onyora oborema ubu bokoba amonere ase myaka yonsi buna obuko omotino naboigo ogutakwana ose rimama itachire oborwaire omoitabore tari ogoitaguoka abokore mari omwana abomuko omwana abomotino onyoro tware meningitis iye tari biya abora nyoro omwana obere paralyzed iye tari biya na osega abantu baminto kamuranja ene kebuno omwana onyorire echanche yengakiye Elsema yaye director o primary health Nyamira aserieta John Kimani nigo atebirekero gyokwenana echanche chiga nigo barachi kugenda asa abana bari abange bona chikanisa na boigo chisukuru ase boigo barachi kubika ekambi ase chitondu bari bona enchira eyemo yokwenekia bona ebirengo 95 igoro yemia nkonyora bari echanjo eyeiga. Tutakuwa na vituo mbalimbali ambazo tutakuwa tunapeana hizi chanjo katika hospitali zetu na zahanati zetu katika kaunti. Tutakuwa na vituo pia, tutakuwa na wahudumu wa afya ambao watatembea katika mashule ambapo watoto wanapatikana kama kanisa na masoko. Tunawahimiza wazazi na watu wote katika kaunti yetu ya Nyamira waungane nasi ili tuhakikishe kwamba tunazuia huu ugonjwa. Chingaki echecho obosemia bogutumika amacha maya nonyena ase chingaki chiria bakogora endagera kurase chiro erio wetanga kurase oboroire bwa typhoid oigo bwakwanirwa tosikorire libuya kurumagega gaiga abana aba bakonyora typhoid na senge njoko nyora na musabi batayikiraneti wanyora abana nkuri barebite abandi nabo kunyora ukubona inki abandi abane batari kwayo barumba ariko nyora urwero bwa typhoid nkonyora bari kubona abana bonye masi bwabo yobulense nandi yanyore kandi nabana bari bakwayewa bataraye chanche usaba gutwara urwero bwa typhoid nabana babake wikera emyaka 15 wansere Kingo reporter Gatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirange gutuke miye county ya Nyamira Nchefatika Kisemba. Na mwancho morigereri abangina nene mono bali barabatakanwa nigo banyora amegereri tukolia lero igoro yechinjira aoncho kulinda chindemero chiabo nakanakia muna bututukani mburikoro bororo ase okuyutwara chindemero chiabo anamono chingage banyaka bagosirirwa nabagaka babo boigo nigo abagambi banyaka bagosamibwa banyaka bagobwatira koboko emiroberi yonsi nagosira abatakanwa abo chingage bagoliga masakarari yengencho gose chitaito dede mnago tumanye mulikito Daniel Ontiri.
Ubune cheremo yokwene kibuna ebikole byabangina n'abatakanwa kurwa marimo asorongo rwagusi na munasi county ya Kisii ekundi kiga kurwa sensemo ya Masongo imeye bonge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo litukulero babwatokirwa amigilio igoro yobwene bwa serichiko igoro ya marimo asibamenyete obuya bokonyora chinamba cyabo mapema igati ya yande umuyego koleka skuru ye secondary ya Masongo wa nyari ko semani ngaki abangina baranyare ko succession njira kibwende ko kogenda ekeraba kubwati chi document cha mwimu egente kana kya twanyare ko mari ko lero nga abangina abange bamete mechira kini mba what land ownership bono etote makwasa muna ekeraba la semechie banyare kubwati document chiga banyale kuchitwara nali bala nambare illegal owners bemegonde yaiga aliase chifamily ukwana chinga kecho abatinili abayiga nigo bakwanira igati ikisababu chikoerera abangina bawunerirwa ase biginga byabo na ukwanira igati ikisababu echo chikoerera obuneriryo bwo. So we looked at a number of issues that cause conflict, land related conflicts in this region, ranging from retrogressive cultural practices that lead to disinheritance of women and denial of women in terms of their access to land. We looked at issues like witchcraft. We looked at issues like fraudulent land transactions, which have resulted in many women even losing their land. Asense mwende abangina baiga nigo bagokero buyobo ase chinkwana chabo negetaseni kyagetembe nababulia abana banyaruka boigo kwegwa ensemo yabo namuno ase balia bataranyora chinka chabo babulia abagambi koba libagali tangani chingaki bakoligia amasakara yengencho asa malemabo igatia yande nabarelia abatenli bo muroboli gangambi muno asokoba uyobo inse ya Pillars Care abange bayita bangina ntwa maete nga nto bwato kuboigoro yemigondo yabaga kabaito batotigerete nemigondo eyiga to bwate nto manyete nga nto bwate chingurugoro yemigondo eyiga lakini asenga nchiyo basami butwa nyorere kurwa sabo bisabaito tuamanyire nga na ntwa bangina alise chinga chire story nto bwate okobwa wokogambere emigondo yaito anda ntubwato kubwa kwa korera migondo yetu muna tutaite komanyire ingegara alio se otigire na eno bwana irete osikwe buna omongena bwekenyorekyo na abana bawo bali chintakana mba bwana tabasikwe buna bana chintakana abagambe baito ekere ababuraka baachire baigwe ba marube bachiko bwatelia maremo elinde banyore na barabwochi kidaito titi chabo nkuruboterega daseni kyagetembe literane ngurku Daniel Untiri na mwanjwa omoligereri nigo mugachi omonene bwekiombe kia abalimu gya Kubetime county ya Kisii aseta Francis ogutwanya kabaga kuboli abalimu gose aba igiombe gyo kolika abalimu gya Teacher Service Commission TSC konya kabaga gotegerera abalimu nabo igoko bali baga ilyo konya kabaga ikirania amagani yabo kotwa ase serikali anamuno chinga kibaga ntane mirimo yabo yabo tambe ase okurwa chisemia se chisukuru ao omo usike France ogutu nigaruko yakwa naiga ase omuyega bwokwendanga usubukanda gutimuka kwa mworokia omone weskuru ya Nyachoko muna gutumanya mulikito Gabriel Nyakunde umugachi w'ikiombe cy'abarimu gya Kubet orosagia rokise nigo aganiriye abateneri ba TSC kuligereria ebirengerero byabo ebyo banyara gwikia busyo bwabo nigo alengiko yakwana ega asumuyega bugochengera obokoreri b'umwarimu omonene w'eskuru ya Nyachoko eyogo gutoka ase county ya Kisii uyu nyara gukora koba omwarimu ase skuru eyo. Meeting on Wednesday Tarembiri, we were engaging the employer on the current CPA. We engaged, but the counter offer was never given to us. Because the counter offer did not come, we gave them 7 days to go and scrutinize the proposals that we gave. In the event they have a counter offer, we will relay the information. If not, we will give a signal to all our teachers what we can do to force out their demands and the proposals that we give to the employer. You know this is a noble profession as they say, but it is time that we say
that as teachers of this great country, we need also to be respected and given our due. Asomoyega oyiga bugucengera obukoleri bwayo mwalimu Julius Kengita nigo abange bamugokera ase amachibu y'umwaka weta ase anyalete gusira eskuru yiga guikia emini ya 7 ase abana abange banyalete kwelikia gochia ase university entry. This is an indicator of the determination, dedication, commitment and resilience of our teachers, students, support staff and the enormous support of POM and our part of the alumni ya Hema Secondary School asengenjo yuko mwalimu wetu yari baba kore service osoke kuwa service nande to kumusabira maya nene nyasaya nyara kuka kuatesi nande ne to work since I began my career up to the end. I thank God who enabled me to work well and finish well. All glory, honor and adoration is unto the great God. Amen. Nunya na baigoni go umumaneja bw'Gataseni Getembe amona baralia ao baika sensemeyo asibaganiriye abamenyi kurwase orogongora gusi kugendera gutegerera Gataseni Getembe iri kunyora obukoleri waigoro. Getembe television. Thank you very much. Kingo reporteria Gataseni Bwanchete Kianda Gikomi Getembe kurwa ase county ya Kisii Eritariane Nyakundi Gabriela. Na omujumbe bwe bunge ya South Mugirango musike Silvana Sosoro nigo aboldi abakenya kugendera gusabira ensi ya Kenya sokatabuna igatia abakenya mbarora namuna mwana siasa barobiriti gusalia ensi ya Kenya andamuno kubwatikana na siasa chimbe babire bagakora musiko Sosoro nigali kokwana iga chingaki agenderete gusa chingaki arenge amo no mukonyi mumuraibu ense omusike Professor Kithure Kindiki ime ye county ya Taita Taveta asomuro gusira ebyombe ao Rais William Ruto yeye amepanga sekta ya kilimo yote. Tulikuwa na aibu ya njaa tangu mheshimiwa rais akuje, tukapunguza bei ya kahawa, tukapunguza bei ya mbolea, sasa tumepata chakula kingi. Ile aibu ya njaa alitutolea, na nyinyi watu wa Mwatate tunawashukuru kwa sababu pia nyinyi mmejiunga na Wakenya wengine harakati ya kutoa njaa hapa Kenya. Tunashukuru ama hatushukuru? Tunashukuru ama hatushukuru? Na wale ambao tunashindana na wao, wale hawana agenda, hawana plan, hawana mpango, kazi yao ni uchochezi, kazi yao ni kufuja ya kuingia katika maduka ya watu na kuvunja, kuibia watu, kufanya ulagai. Na sisi tunawaambia ya kwamba njia mbadala ya kuingia katika serikali ni kuenda kwa wananchi, ukuje kwa wananchi, uongee na wananchi, uwabembeleze ili uweze kupigiwa kura. Hauwezi chukua serikali kwa kuchoma police station, kwa kuiba mabunduki, kwa kupiga watu, kupora mali ya watu, kuibia watu na kufanya mambo ambayo yasiyofaa. Njia mbadala ni ukuje hapa, utongoze wananchi, uwapatie agenda yako, wakikubali wakupigie kura 2027. Lakini nyinyi mtakubali kupigia yule mkabila kweli? Ile wakati mlimuhitaji alikuja hapa? Mwancho muligerali hoyu no mujumbe bwe bunge ya Gitutu Chache North kurentari mujumbe bwe bunge ya South Mugirango musike Silvana Sosoro yuno mujumbe Chaveti Mukanya kundi bwe bunge ya Gitutu Chache North na nigo agokwanira ase okwanekia huna gusasoko tabuna chikura nigo chikuri gosobora nigo bako chorwetira chikura kurentari njira ao chie li jire maminja yeli chiko omuchumbe bwe bunge ya South Mugirango musike Silvana Sosoro na niga mochirie gati ya baraya soko tabuna nigo bugate eganga yuko saliense ya Kenya ase anyale kabaga kubule ba Kenya gusabira ense ya Kenya ase kubatikana na ikota yabuna nigo bagendrete egatia bana siasa miense ya Kenya nigo bagwoka na gukora siasa chire mamijeli chiko na chitari chokogokia. Na mtu anataka kuchoma nchi hii, mimi naomba muombe Kenya. Muombe nini? Walienda station wakachoma, wakabeba bunduki. Hatujui hizo bunduki ziko wapi. Zimeshikwa 3, zingine ziko kule nje. Wamesema wanafikiria kila wakati njia yoyote ya kufanya maneno ni maandamano. Bunduki hizo zinaweza kuja hapa. Tafadhali, zinaweza onekana kwingine.
zitafanya uhalifu, zitaua watoto wetu. Mchunge na muombee nchi na muwakataze. Sio vizuri ya kwamba sisi watu wa sehemu hii ama kabila ndogo kama mimi Mkisii na nyinyi wengine hapa tunaelezwa kwamba sisi ni wadogo, hatufai kuongoza Kenya. Ati sisi ni wadogo, hatufai kuleta maendeleo sehemu hii. Ndio maana leo sisi tumekuja Kenya mzima kuonyesha sisi Kenya mzima iko hapa. Tuko pamoja. Wakaandamana, wakaenda wakachoma supermarket. Wakaandamana, wakaenda wakavunja maduka. Alafu wakaandamana ati wanaenda kutoa rais kwa State House. Kwenda kuandamana kutoa rais kwa njia ambayo si ya sheria. Sheria inaruhusu maandamano. Lakini nasema namna hii, ukiamka asubuhi ukiandamana, ikuwe peaceful. Tembea kwa barabara polepole, piga nduru yako useme one term, hakuna shida, ni right yako. Kuna wale watasema one term na kuna wale wa two term. Uwezi tuambia kwamba na humanjwa muligereri gati ya baraibali bakwamereria serikali nigo banyara kwa kumena chinza machia western asibanyara kwa bakogendera ku machia serikali barayabu bakora wamo no muraibu kiama ke wipa musikikaronzo msioka muraibu kiama ke DAP Kenya umuske yuchini wa Marua na boigo umurai gosomo konyo muraibu ensomo koro muske rigathi Gachagua na boigo omuwasiri omukoro muske Dr. Fred Matiang'i nigo bamuchiria serikali asoko tabuna nigo etaranya kwa gwikirania amaganio yaba Kenya boigo nigo barire ira gochia kubwatirana eliko gendera kusokwanekia buna engochuki balensi ya Kenya mutu. Tumekuja hapa, tumeandamana na wenzetu hapa viongozi wa pande hii kuhakikisha kwamba tunaungana pamoja kusaidia nchi yetu na kutatua shida tulizo nazo katika nchi ya Kenya. Nyinyi wananchi, nataka kuwauliza kwa ukweli, mseme kabisa kwa kauli moja, nyinyi mmetosheka pia na uongozi wa taifa letu kweli? Mna furaha nao? Wameweza kazi ama wameelemewa? Wameweza kazi ama wamelemewa? Tumekuja hapa kwa sababu wamelemewa. Sasa tunasema tunataka kuichukua hiyo kazi, tuwasaidie Wakenya, tuwatumikie nyinyi, tusaidie kutengeneza mambo ya elimu na mambo mengine mengi kama kilimo na usalama katika taifa letu tukufu la Kenya. Kwa hivyo tuungane pamoja, wananchi watukufu, na mtuunge mkono tukiwa hapa pamoja. Tunaona tuko hapa viongozi wote. Tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Wamalwa, Mheshimiwa George Natembeya ambaye tulifanya kazi na yeye, Mheshimiwa Justin Muturi, Dr. Mukisa Kitui. Tutatembea sisi wote pamoja kuhakikisha kwamba tumesaidia nchi yetu. Nionyeshe kwa mkono ni wangapi wanataka tutembee pamoja katika safari hiyo. Asante sana. Na mukonyi bomuraibu ense muske Professor Abraham Kithure Kindiki nigaboldia bana siasa gukora siasa chitari chyo kubagana ba Kenya na boigo kubolia ba Kenya na barabu komachia serikali gwetira chinjira cyo murembe muske Kindiki nigale gukwana igachi nse mochia Taita Taveta asagendete kora emerobeli ao yogosira ebyombe ao yumanyikate buna empowerment programs. Na kama kuna wananchi wako na maoni ya kukosoa serikali, wayatoe kwa njia ya amani. Hakuna mtu wako na ruhusa ya kuchafua amani ya nchi na kuchafua usalama wa taifa akijizingizia ya kwamba ni maoni anatoa na ni haki zake anatekeleza. Nobody is permitted to endanger national security and stability pretending that they are exercising their rights and they are airing their views. Everybody is free to air their views, to even give opinion and even disagree with government, but you must do so peacefully and without arms. Anybody who does the contrary is an enemy of Kenya and wants to bring this nation down. Na umwanjwa rigerali gutogosaba kwabera ase gututukana kugwe chibicha na boigo amali gitokana mutimo komo ke gotokwirana denyara kaba tokwendana mange meke onga chinsa ibiri gigogo era sabon
Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Mukiale vera sumi babo minto no mutindi na taliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro omonginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yote yomukiale nakia tata mukiale vera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha iga irungu mukiale vera sumi babo minto no mutindi nyomba nebogiranga yitorogora lichoru nkangie korukwa abagesumi ili nyumba yo muizeko tachiete bwa kama beke sumi ne nseme ya mwenye nyumba era mukali koroka usema kimoko yeroka mukiale vera sumi bawo bintu mutindi na tali mukiale masika gukyanga Bagaka ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibaliye nsemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarire chiabis chiabo chire asungu chibusungu kahawa house daraja moja asipara ya Kisi Sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wana into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magenda wa Kenya Pamoja you our concern.
Nchumuligereri karibu na ndese meiga yomweli yekiunga chinsa ibere oro tokusaba kwabera oroboti ruri rwe skuru ya Nyachogochogo na mono ywa balimu koso moli kyomonene we kiama kia Kuppet Joseph Apincha tali omogachi omonene we kiama ikyo Francis Ogutu na noroboti ruo nigolemna omoli kyomonene we kiama kia Kuppet Joseph Apincha niganya kabaga kuboli kyombekiryo kulika aborokia ya Teacher Service Commission konya kabaga gotegerera abalimu na borokia ase emirimo yae yabo yabatambe na kwaene kyabuna kobasira kere nigo ariko yakwana yu ase omuyega bokugenda nga go retirement yo mwalimu monebwe skuru ya Nyachogochogo Dr. Julius Keng'iti munagotumanya muri kito kapire nyakundi umugachi w'ikiombe ky'abarimu gya Kuppet Orosagia Rwakise nigo aganiriye abateneneri ba TSC kuligereria ebirengerero byabo ebyo banyara gwikia busio bwabo nigo alengiko yakwana ega asumuyega bugocengera obukoreri bw'umwalimu omonene w'eskuru ya Nyachogochogo eyogo kutoka ase county ya Kisii uyu nyara gukora koba omwalimu ase skuru eyo. Meeting on Wednesday, Tarembiri, we were engaging the employer on the current CPA. We engaged, but the counter offer was never given to us. Because the counter offer did not come, we gave them 7 days to go and scrutinize the proposals that we gave. In the event they have a counter offer, we will relay the information. If not, we will give a signal to all our teachers what we can do to force out their demands and the proposals that we give to the employer. You know this is a noble profession as they say, but it is time that we say that as teachers of this great country, we need also to be respected and given our due. Asomuyega oyega bugochengera obukoreri bwayo mwalimu Julius Keng'ita nigo abange bamugokera ase amachibu y'umwaka weta ase anyalete gusira eskuru yega gwikia emini ya 7 ase abana bange banyalete kwelikia gochia ase university entry. This is an indicator of the determination, dedication, commitment and resilience of our teachers, students, support staff, and the enormous support of POM and our part of the alumni ya Hema Secondary School asengenjo yokumesiba mwalimu wetu yareko bakore service osoke kurwa service nande tukumusabira amaya nene nyasanya yareko bakatubwatesi nande ne to work since I began my career up to the end. I thank God who enabled me to work well and finish well. All glory, honor, and adoration is unto the great God. Amen. Nunya na baigoni go omumaneja bwegataseni kegetembe amona baralia ao baika sensemeyo asibaganiriye abamenyi kurwase orogongora gusi kugendera gutegerera egataseni kegetembe iri kunyora obukoreri waigoro Abagatebe television. Thank you very much. Kingo reporteria egataseni bwanchite kyanda gikomi kegetembe kurwa ase county ya Kisii eritariane Nyakundi Gabriela Mwanchumo ligero ikarabu na tokolera kionga chinsa ibera senjera wekirano nigo tokana mutimo kwa mukego tokwirana nyako togo sanse media kabiri yo kumenyo kuja kebo cheno na Dr. Kena Mose Unzarigo kurwa sejekta World Fit at this center goto tskochare. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyigo chire chichi brand ao
echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo na bondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre ni bwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete ni gwokwaya nyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go musongo eyerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.